said. The said माना था वही were. For example, Najib said that he won't go. Najib said that he won't go. Najib وویل چې هغه نه ځي. said. د said معنا ده پښتو کې خفه کېدل. For example, what are you sad for? What are you sad for? ته په څه وجه خفه یې. اوس زموږ سره بل ورډ دی give. د give معنا ده ورکول. For example, I give him some money. I gave him some money. ما هغه لږې پیسې ورکړې. take. د take معنا ده اخیستل. For example, take it. Take it. دا واخله. Just take it. Just take it. بس دا واخله. There. د there معنا ده د هغوی. For example, it's their house. It's their house. دا د هغوی کور دی. There. There معنا ده هلته. For example, he is also there. He is also there. هغه هم هلته دی. بل example ته وګورئ. I feel like going here. I feel like going there. زړه مې غواړي چې هلته لاړ شم. About. About معنا ده پښتو کې په باره کې. د یو څه شي په باره کې. example ته وګورئ. We were talking about you. We were talking about you. موږ ستا په باره کې خبرې کولې. After. After معنا ده وروسته. یعنی د دې نه وروسته، هغې نه وروسته. For example, come after an hour. Come after an hour. یو ګنټې وروسته راشه. دا د hour چې کوم دي دا hour نه بلل کېږي، دا hour بلل کېږي. باید دا تاسو ته پاته وي. Down. Down معنا ده لاندې. یعنی په میز لاندې. داسې نور ډېر example. It fell down. It fell down. دا لاندې وغورځېدو. Find. Find معنا ده پیدا کول. For example, come on. Find it. Come on. Find it. هله راشه دا را پیدا کړه. بل example دی. Did you find it? Did you find it? آیا ته پیدا کړو؟ زموږ سره بل ورډ دی made. made معنا ده جوړ شوی. For example, made in China. China جوړ کړی دی. یعنی made in Japan دا به تاسو ضرور اورېدلی وي. اوس زموږ سره بل ورډ دی war. د war معنا ده وو. There are two dogs. There are two dogs. هلته دوه سپي وو. There was a dog. There was a dog. هلته یو سپی وو. are. are معنا ده دی. For example, there are two dogs. There are two dogs. هلته دوه سپي دي. Where. where معنا ده چېرته. For example, where are you going? Where are you going? ته چېرته ځې. بل example ته وګورئ. Where do you work? Where do you work? ته چېرته کار کوې. Where do you live? ته چېرته اوسېږې. داسې نور ډېر example تاسو خپل جوړولی شئ. her. یو ښځې دپاره. For example, I hate her. I hate her. زه د هغې نه نفرت کوم. here. د here مطلب دی دلته. For example, don't sit there. Don't sit here. دلته مه کښېنه. بل example ته وګورئ. He is also here. He is also here. هغه هم دلته دی.